Painorai te iwi ki te kore te tikanga pōti whirirua, ka kore pea te reo o te Māori e tino rāngona i roto i te whare pāremata. Koera te whakapai a te mātanga tōranga pū a Maria Barge i runga i te mōhio, hei tēnei kōwhiringa pōti nei ka tāngia e te hunga pōti o rātou whakaaro e pāna ki te tikanga pōti o tēnei whenua. E hara ko ngā kaitōranga pū anake te aronga a tēnei rā pōti. Me te tiro hoki tātou ki te huarahi e uru ai rātou ki te whare pāremata. It's about the values that we want to live by as a country, but I think it's vital that people get out and support MMP. Ko te uru paunamu me mau tonu me whakakore rānei a MMP. Ki te kore e whāngā kōwhiringa kei mua i te aroaro. Heoi kei te whakapono a Maria Barge, he maumau wā mā te kaipōti ki te whakaaro mō pūnaha kē. Under MMP we've had a lot of Māori coming in on the list, and as well we've had a bit more leverage for Māori issues. Ko FPP te kai kawe i ngā kaitōranga pū ki te whare miere, tai noa ki te tau iwa te kaumaono. Nā whai anō kātū ko te kōwhiri tuatahi ki raroia MMP. Nā i tērā taupōti toru te kau mātahinga me Māori i whaituru ki roto i te whare pāremata. Nō reira heaha te pānga ki te iwi Māori, ki te hoki anoa Aotearoa, ki te pūnaha o mua. If we look at our history, we've only ever had 11 Māori elected to general seats. It's unlikely that Māori are going to get in on those kinds of seats. Kei te kaha puta te tautoko kia whakakore atu i a MMP. Hei take whai whakaaro mā te kaipōti Māori a tērā hatarei. Jasmine Pearson, Te Karere.